Parsegjan, mnogo prostora, velika je prilika, Marcelli, gol je za Slovan, 1:0 u 5. minutu, strelec postiže gol. Špikić ulazi u kazneni prostor, evo prilike i Dinamo se vraća, 10. minut, kakav početak utakmice u Bratislavi, Dinamo se vraća. Anthony Taylor kaže da nema penala za Slovan, vrlo moguće da jeste, jer će Anthony Taylor pogledati situaciju, pa da vidimo šta je odlučio. Nema penala. Obično u ovim situacijama bude dosuđen 11-terac, ali ne i ovoga puta. Pjaca je centrirao i Dinamo vodi 2:1. Umesto penala za Slovan, Dinamo dolazi do pogotka. Sučić je bio na pravom mestu i pogodkom glavom. Gosti iz Zagreba dolaze do preokreta u Bratislavi. Marcelli je promašio loptu, Ogivara, da li je gol? Nije. Novi korner, ali ogromna prilika za Slovan da dođe do izjednačenja. Dobra energija prisutna kod fudbalera Slovana na početku ovog drugog poluvremena. Prilika je za Dinamo, Pjaca, odbila se lopta, nema ofsajda, 3:1 vodi Dinamo. Kulenović je strelac. U trenucima kada je Slovan napadao, kada je stvarao prilike, tim Nenada Bjelice ponovo zadaje udarac rivalu. Zaista je dobra bila energija Slovana na početku drugog poluvremena. Kulenović, hoće li šutirati? Kulenović, 4:1. Sandro Kulenović nastavlja da briljira. 6. gol na prethodnih 5 utakmica za Kulenovića. Dinamo vodi 4:1. Mogao bi Dinamo na kraju da dođe i do veoma ubedljive pobede